ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakitam ka din ni Enteng, Maray. Awan mo't ten ijay balay idi si Mang Petak. Uray ni Badungkaw, awan mo't idi si Mang Petak, Maray. Napanan nga ta ni Enteng. Saan da nga ta nagkuyog kin ni Badungkaw? Nagkuyog? Napananda ngay nga ta. Tadi da pa'y nagpakada. Ay na, adda atap ko, Maray. Basta nagkuyog dagijay, adda sekreto da. Kastamot la ti atap ko. Ay, sapay la kumata saan apod no ti aday ti panunot ko. Intapadasan adamagan kini Marikwanang no nakita na idaan nagkuyog, Maray. Intaman nga rod, Maray. Ay, ipatarimaan ko kumadjay kulungan ti manok, may. Ang awan mutan. Uray ni Badungkaw, tulungan na kumaijay bangkag. Ngam nagpukaw mutan akas lasaw. Kaslag pada kayo amadanagan. Anya ka di ti parikot yu addo ah. Nakitam ka din ni Badungkaw, Maray. Nakitam ka di mo't ni Enteng, Maray. Paitan tagpada kayo amang sapul iti asawa yaw. Di daklatultuladen nga awan ti pagparparikutak nga asawa. Ti saludsod may ti sungbatam, Maray. Amom ka di ti ayan dagiti asawa, may. Di yu pa'y amaw nga akin asawa, siyak tulaki din. Intan, Maray. Di na amo ti sungsungbat na. Baak nga main. Uray ba akak, tawan parikot kaw. Ada nga agpay subadong maw. Ngam ka birbiro ka, no ayan na. Ay, uray awan asawak no kasta. Ha? Kas kayla ubeng nga aglilin namang. Nintan, Maray. Ang mga nudyak makapagtepal kat makaisawang ak iti pakaplengan ni Baa. Inta nga rudan, Maray. Imbag ta simbang putkan, Kwarog. Nakitam no sa dino tinapanan ni uncle mo. Nagkuyog da ka di ka ni tatam abadong. Ha? Eh, amawak ngam imbaga na matasang ko kano nga ibagbagaan tay. Ibagam, no kayat mo nga ilakaman ka iti ilutok amakan. Ha? Agpahisaw? Antay? Ay, Hmm. saan mo nga rin nga ibagbaga sa tinang ibaga Promise, Kwarog. Saan ko nga imbagam kanyak tinapananda? Inlugan ko ida itay bigat, napanday jay ilay. Sa dino ijay tinapananda, nalawa ti ilay. Iti tsindaan, wano, sa dino. Dimsag day jay paradaan. Idi kwan, kunadasan ko nga ibagbaga, jak matandi na magno pagturungan da. Ala, agluto ka nga rudan, tamapan ko ibaga ka ni Marito yang anagkuyog da. Ha? Kunak mano da kayo ti aglutaw, tay lang aman da ako nayaw. Ah? Di mo mat ibaga ti husto, anapananda. Imbaga ni Kwarog, anaglugan kano da inting kan pari badong. Dimsaag da kano ijay ilay. Adda ka no kaluklukat aresto barkag ijay ilay. Saan nga tanga ijay tinapanandagiti dua, Maray? Ay kastamot ti atap ko. Agimon ka kaday, Maray? Ay, sa anak nga agimon. Hanggang di na pa intad kanyak ti honorarium na. Ay, oray siya. Di na mo't inted tinaglakwan na itinateng medical man. Kasanon, no inggatang da amin iti arak, wano anya pa'y dita. Ay, agrubwat tatasurutin ta ida, Maray. Ang mga no ibusen dati kwartada. Sige, Mare. Intangaruden agrubat. Agkitatan, ije paradaan ti tricycle. Anya ka diti order yung tata? Ay, kapitan, kunam ka niya. Saan ata tata? Saan abagay nga awagan ng iti tata? Manong baday, kunamod ka niya, baday. Yakayat ti tata, tasanak pa'y mo talakay. Lalakay kayo ata, saan kayo ababakit? Ay, siya, narabak ka magayam, aday. Anya nga ron ti order yung ta inakalaan. Baray, niya ka dito orderin ta. Kwarog,
Itulod na kami ijay ilay. Agudong kayo adwan, tay? Nanatuyang? Nay, apay akasta tilangam, anya tinakaskas daaw. Nag-date na Uncle Kantata ba daw? Ag-date kayo, mate? Saan kami amapan ag-date? Ing kami agsapol iti tao. Apay kung mga agsapul kayo iti taaw, saan damot ang mapukpukaw? Saan da mapukpukaw? Ngam amangan numapukaw dati kwarta ngay gemda. Ing kayo alayan ti gamda kwarta. Wen, kwarog, nasa umon. Saan narumbang nga ibusan dati kwartada ijay inuman, kan kadagiti babay ijay. Labardagtan, pare. Ikol magtalatan iti lamisan. Oras. Ito parte kak. Nulakit, may redep ko ba sa may munawan na kan. Tuloy manin, sino, pare. Sinabalita na singpunta dito resto bar. Di natapanawan no makaturog tayo tilamisaan. Ay, ewan, pare. Iswa dito, iti umayan tamanan. Ito umay taginaw. Una, napintas pa'y matagiti serbido ura na. Nalang na pa'y makisaw ka na iti customer. Iso nga umay tantumanan dito, pare. Uray ka na yung tana, pare. Ikol magun, pare. Talaga mapanan, dito turugan. Uray siya. Makaturturog ako. Iso nga idungog ko iti lamisaan. Mapanta iti kabarbaro aresto bar dito'y ilay. Barang adda dagiti dua. Wan maray, amangan no ibusan dati kwartang awit da. Nulakat maalak ti kwartana. Uray agrenek iti arak dito'y ilay. Ay oray siya ka. Alaag tinaglakwan na itinatengmay. Naglalaingan nan tamapan nakidin paginom tinagbanugan mi adwa. Siyak ti aggatang kadagiti amin ang masapsapol mi ije balay. Isarumbang nga itid namot kanyak ti honorarium na. Imbagkan ka tasaan mo ang nagbanugan ti kwartayaw. Siya ngay, nagbanugan mi adwa da ije a kwarta. Alamaray, mapantangarudan iti kabarbaro aresto bar. Agdamag ta kadagiti tao no ayanda. Isuro damot siguro. Napansamot dagiti kukumarik ijay ilay, kwarog. Kung kagawad, mapandakan wala ti kwartang igamdag iti asawa da. Imbag no itid mo dagiti dua ti kwartada. Naturay mo't dagiti dua. Pasiguro di da itay. Nah, aga pa da iti ayan ti ado at tao. San damot siguro nga ipadlaw kagawad. Ay, day takot mapansursurutan ti asawa ang mapanalaan ti kwartan. Win nga raw, nakababain. Imbaglakit din tawan pa asawa. Pagsayaatan mo ti awan asawa, tawan pagparikutan. Mare, makitam dagiti dua anak akong mag-itilamisaan. Dagiti dua. Nakaturog dan sama. Agi serve da iti makan dito. Agurda ta, kat iti abay dati pangananta. Kalpasan na, alaan ta tiwalik ta. Gusto da ita na panunot mo maray. Ala, tangarod agurder iti bakan. Agtugaw tamot iti abay dagiti dua. Umunag tangarudan kat agtugaw ta iti abay da. Ay, nati-order yun, nana. Aqua, mangan kami man balasang ko. Dito'y kami asidag tinabatat nga asawa may. Dito'y kami amanga. Ay, asawa yung gayam dagita, nana. Way, asyak ni Banang. Asawak mat ni Kapitan Intay. Kapitan Enting agpaiso timbaga na itay anagan nga. Siyakmat ni Tuyang, asawakmat ni Badong. Badi timbaga na anagan na itay, nana. Sige, tay nakalangan ti order yung amakan, nana. Agpasada ka kadi, kwarog. Una kagawad,
Ang mga nuawan pagluganan da antay kan nanatuyang. Uray da kapitan kan kabadong. Masapol da mo ti pagluganan da. Masadutak ko man ngagsubli jay ilay. Dagi jay mo't nga minababakit kan lalakay. Nagbalin pa ikit din aparikot mo dagiti babakat kan lalakay. Un nga raw, kapilitan ngagpasada ak. Hanggang nasarakan nga tada nanatuyang dagiti asawa ta. Apay ngamin adi mo ida tinulungan ang nagbirok. Damot ngamin pasahiros ko nga gawid dito'y kabildatan. Ita, agsubli ka manin ijay ilay. Inka nga rudan, tapno da pagluganan da. Naala kong tiwalit ni Inteng. Si Kangay, naalam mo tan. Un maray, di na pa'y napuutan, gapoy ti bartek na. Ay, uray ni Inteng. Inayad ko nga inala tiwalit na. Di namot napuutan. Iti bulsa ti jacket na katinangala. Kahit inta ka dain maray. Ay, won, Mare. Anya pa'y aramidan ta dito. Nalatamot tan ti kwarta. Mas daaw dan tulaki day, no makariing da nga awanan tiwalit da. Day tati maala tinalaing nga aginom. Adamot arak amagatan di jay kabilidatan. Ngem no apay adito'y pay ti umayda paginuman. Gapo siguro kadagiti babalasang aserbidura. Baka yung madgaan dito'y paradahan tay. Nanatuyang. Ayan nga'y da angkel kan tataba daw. Ay, nabati da ijay resto bar. Nakaturog daga po iti bartak da. Intay yung aruday, tagsubliak tao. Umay kunto ida sukunain. Inta nga rudan. Sana bale, tabi na yan akong tichit dagiti dua bartak. Mas daw dan tulakit day. Numamuanda na pan kayo di ristubar. Kasanon, nuluko dagi jay kat tinakaw da tiwalit da. Ayun ngagpaisaw. Kasanon no sa bali tinangalay tiwalit da. Nakatulog ka lang. Malaman. Agawitan. Pare, agawitan. Huy. Pare, Eh, nay, nakatulog ang magayan, pare. asus, mapukpukaw ti pitakak. Ha? Ay, kita mamutipit ka. Iuray siya, pare. Awan mo itong tiwalit ka. Asus, anya nga ti pagbayad ta iti chita. Sus, Dayta, kiday. Ang mga nudi dapat yan na mapukpukaw tiwalit na, pare. ay ibaga ta mapukpukaw ti walit ta. Ay, miss! Umay ka dito'y! Anya ka diti masapol yung kapitan. Mapukpukaw ti walit mi adwa ka ni pare badam. Sino tinangala? Saan kayo abinantayan anak akol mag-italamisaan, kapitan? Saan nga ta ati asawa yo, kapitan? Asawa ko na, miss. Imposible. Aday may itay ado ababakit. Ha? Banang kentuyang kano tinaganda, kapitan. Lukas ta. Inalada nga ta, tipita ka ba? Day tatisaan ko nga mo, kapitan. Ngam binayadan ni kapitana banang tigchityo dito'y resto bar. Aya, sige nga ron. Agawin kami. Aw, nausawan kayaon. Imbag man tayo may kakwarag. Awan ko mati pagluganan may agawid di kabildatan. Nagawit kayo kadaing tataba daw. Sigurado nga agururay dagiti asawa yaw. Delikado kayo kinianggail. Ay, imbag laki din ah. Tawan ti balunat ni tuyang ka. Urewan balunit na. No adamot binalsig na. Ay, sus. Delikado nga ruday, no dati binalsig na. Ikariyaw, asan yun nga ulitan tinaramid yaw. Tapno sanda kayo adusain dagiti asawa yaw. Nasarakan nyo ka din ti bibirukan niya, Maray. Ay, won, Maray. Nakaturog dakit din ijay resto bar, gapo iti bartek da. Apay karot adi, yu ida inyawid. Ay, bayam, taagawid danto, numausawan da. Inalam iti kwartada, tapno saan ama ibus laeng gapo iti arak. Imbag ata inted damat. Ay, kinaut milatan iti bulsada. Nabartek da ngamin.
Di dan amo tilaod, kas kadadaya. Ay, pagdaksan na ti mapan uminom iti arak iji adayo. No dito'y daan nagbartag, di saan apareko ti panagawid da, tasidag ti babalay da. Day tangarut ti kamalida, mare. Ay, apay, naimimas ayat ti arak ijay ilay ngam ditoy. Kunada nga men, anagangganas ka do ijay ilay, ta nagpipintas dagiti serbidora. Ay, ngam iti kas jay ajarda, no ada nang takaw iti kwartada. Ammo da pay nga ta, no asino. Nagkamali kan samot iti simrakan si Kabadong. Kunak man no agyan kan ijay resto bar ijay ilay. Kasano? Napang kayo magkano ijay? No saan kami anapan kini Maribanang? Amanga no da sa bali anangala iti kwartayaw. Takay kayat mo nga ited ti kwartam kadag ijay aserbidura. Ha? San ka kuman anagaw? Awid ditaw. Nituyang mat. Saan na maulay? Ikarek. Maminsan pa'y amapan kay jay. Saan kan sumangsangpag? Masiguradom ka din, akayat mo ti agawid dito'y balay. When no, agyan ka laangan ijay resto bar. Di ka paritan, no kayat mo ti agyan ijay. Kwa. Di ka paritan ama pa ni jay, basta ibatim ti kwartam dito'y balay. Kwa. Ni ba nang mat? Naminsan laeng? Anya na minsan? Kat namin apimanaw kayo, asaan mi nga ammo tinapnapanan nyo adwa. Kwa. Saanan maulit dungaw. Numapan kayo pa'y ijay kan ni Pari Badong. Uray saan kan nga agaw awid. Saanan na nang dungaw? Sorry. Saanan maulit tikas jay nga inarambin may. Dito'y kaminton nga aginom ko ni Pari Badong. Ay na, Kapitan Ken Tata Badong. Lalakay kayon. Ngam naisam kayo pailaan iti resto bar. Ay, agbalin kayo kumaapagwadan iti barangay yo. Talalakay kayo matan. Nang runaken ka, Kapitan. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Jun Rem. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.